Hidang kekentuhan toto galaksi tekbana. Kalak benar meriah ia kapna, arsurak-surak ia depada pendibata. Rendela guna di bata, pujilah gelarna, Tuhan kap gelarna, arsuraklah ia adep-adepna. Hidang kekentuhan toto galaksi tekbana. Dibatasi ringan ibasingan nasiba dia, ia bapa kalak melumang dengan kawali diberu balu-balu. Iberena ingan man kalak si kelungan, kalak tutupan iberena kebebasan dengan keriahan. Hidang kekentuhan toto galaksi tekbana. Ibere kendu dan meder, dengan tanah tenggiring ipelim baru indu. Makai je bangsan duringan, ibas kini ulindu. Odi bata kalak musili piarandu. Hidang kekentuhan toto galaksi tekbana. Alleluia, 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 alleluia. Tamakanlah pasanganku kukudundu, Nina Tuhan. Janar lajarlah ibas aku nari, sebab aku melias jana meterupku. Alleluia, 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 alleluia. Meteruk rukur ekap kalak geluh. Enda me pedah sini peseh man banta ibas wari minggu semal si pe-22 kan enda. Lip tiga kala perburu sanga latih kapna kundul-kundul iteruh kayu ngadi-ngadi turikan na karena gua kin jago na biang nenda ia depan skala tua-tua si tading bas kutai perburu si pemenang nina bagenda adi biang kuenda adi kusuruh ia laus ku kedai nukur telur adila baru ras mejile telore labo yang git nukurusan penganggehna luar biasa. Perburu si pedua kan nina ka bagena iya dia ina ka lenga ucapah na pia ina co adi biang kuenda adi kusuruh nukur isap ku kedai pastilah yang git nukur sa adila isap favoritku lae hinsa
Labu yang git ngisap sope dengar seh ku rumah janah ku berikan sebatang manbana. Bagenda bulang nina man skala tua-tua ndai si megi-megi jenda. Pernah lit begindu bagi biang kamenda jagona biang rehnya tua-tua enda pernah sekali nina ai mekap biang seninangku uga kin jagona biang duai nina perburu si pedua kendai bagai dah gelah gotah kaina biang senina kue kap sir binaga ikedai ingan biang kenandai berbelanja. Bapa nandai turang ras senina lit belas baginda 7 kali 7 40 siwah. Setuju tah kamlah setuju si penting enda penampilan. Turi-turindai ras pe belas enda cidahkan guakin kegeluhan doni si tuhu-tuhu ngkuasai jelma. Mekap cidahkan kini jagona bagai pe peganjang bana. Rukur meganjang ras megombang enda mekap biak ego nina. Biak ego si gua pape seh kari paksana laban silang dabuk nari seh kel tandesna. Erganjang na rukur erkelek na sakit na tupung ia ndabuh adina lalap reganjang na kudatas ia lalap enda kep biak balon bagai pe barang-barang si menahang nahangan asa angin kap makaban sia lalap kudatas maka meganjang rukur megombang enda si tuhuna kel ertina kosong gombang rukur enda meganjang rukur enda kap berbahanca maka kita banci ndabuh maka lalaplah meteruk ukur. Bas kitab Putra Sirak ndai ikatakan man kita. Kesusahan laban si pepalem kalak si megombang meganjang rukur. Sebab sinuan-sinuan sila mehuli rurat ibas dirina. Perban siekap maka Putra Sirak dai ibas ogen si pemenang iiyah kena kita gelah namin si gejapkan sinanami geluh si tuhu-tuhu risi isi kegeluhan sini meganjang enda si mehuli enda icidahkan tupung ngelakaukan pendahin alu Muhammad kalak si Muhammad enda banci idatna kekelengan si beli kini belinen sekala jelma reh teridah nakap tupung meteruk ia rukur kalak si meteruk rukur ngalaukan pemerai si belin idi batanari kalak si Muhammad dengan meteruk rukur enda kap si kalak si pekusur-kusur kata-kata kepentaran janah cupingna ngasup erpemegi kalak si meteruk rukur enda me sini isura kalak-kalak si pentar turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus ukur meteruk kap kegeluhan dengan geluh mekap sederhana ngit ngalami salah ndame biak
ukur meteruk. Janah ibas keterukun ukur enda kap ringan pusuh simbelin dengan pusuh sir pengendes nang dangi di bata. Alu ngalem misalah kam malam pinakit lu. Alu mulahi krina kai pelali si terikat man bandu kamban si turah mehumur mejilai erbuah. Tuhan ta Yesus Kristus kap kegeluhan dengan keterukan ukur si tuhu-tuhu. Ajar-ajar Yesus ras kita pekrina umat Katolik. Idilo iiyahkan min gelah namin meteruk rukur gelah i gejapkan ialami kegeluhan. Janah ukur meteruk enda i tengenken ibas perbahanan ibas pengelakau kita guna endahi lakon-lakon man bali ras sini iturikan ibas Injil dai. Lakon man enda jadi simbol lakon sibadia i surga man entabah mekap kini rajan di bata jinai. Bengket kubas lakon man surga enda mindo ibas kita nari keterukan ukur si tuhu simbages kala si meteruk rukur enda kap muat ingan si meteruk nakal labo ia yakina ingan si mahagana kalak si meteruk ukur si tuhu-tuhu si ngukurkan lakon pesta enda uga papai nenahkan kalak-kalak si musil si cacat si pentang kubas lakon-lakon sini ibahanna. Janah ibas jelma si bagenda me sini banci idat pasu-pasu di bada. Ajar-ajar Yesus ras krina kalak Kristen la ngarap ngalaukan balasan ibas undangan sireh nari loili iarap kena entah saweran nina entah pertama nina entah kai saja sambar biaya pesta tapi ia ngelakukan lakon enda memang atai naki merai ibas pusuk nanari maka kemalaman atai rehna ibas kini ngasupan merai salu ngalangarapkan kaipe ibas sideban nar balasan kalak singgit merai alu pusuh si bersih guna kemalaman ate kalak sideban mekap kekekein krina kalak si benar kemalaman ate ngo ialaukan tupung merai jine labokari janah krinana enda nggo ilakokan di dalam Tuhan ta Yesus jinai si empeteruk bana dengan nenahkan kita krina kalak si kitik musil gelah namin bengket kubas kinerajan di bata maka gejapkanlah nanamilah ukur meteruk enda kita rokan ukur ngendang simrekan kemalaman ate labo ukur meganjang mekobang ukur meteruk rebansa teridah kala tuhu-tuhu istimewa ilebe-lebe kala sideba keterukan ukur labo rebahansa dirindu jadi kala si lama huli tapi justru tupung kam ukur meteruk rebansa kam tuhu-tuhu Muhammad ilebe-lebe kerina jelma pace ebene dibanta masu-masu kam krina bapa ras anak ras kesah si badia amin.